Ko ki pai ba to hoशियार rekinne ki pengsan rampai rem dorbar namar Shabar ki wiar re andrapoi hayeng dorbar ki shong sakandong banbam sana kulai kumba isan bor shulai la krenru ya Evensen pala ila shong dorbar sapo parlemen isu shong sakandong banbam sana kulai bat uneru ubriu ude uju hi kumba ula kren yalade re lada pipe nado ba ujob LA Ndrei haka sorkar MDA 1 MDA turu udon bai haka sorkar Ndrei umshem la wiar kumba wiar saka surok hakmat ka sosial media ba kop ba ong ba ai ka jingjob eki kintei baro arsit natura bat na shilong sit bakin long kum kita ki Menteri jong ka sorkar banwanra ek development ki bapher sakande ka jala ka jonge Henry ur ladon ha ka sorkar boros kata balai wanra ama kita ki development kita ki school ki bapher Henry balai ngi su up khmi lenti ya kata ka sorkar ka jong ka sorkar MP ka jong Henry wanra ken ha ka por ba don ha ka bor ka sorkar de ban pin isu ada ka kam khanang bangin la ban ngai tenga ong phi khamtam ki khasi jantia mo khamtam ka jantia ka ba isi bahaya ka BJP menta ke layatre lang bat ka NPP RLS apna ginong kesan ko BJP kinat ban kesan media ke NPP ke election ginang na daging ski banwan nama ban ka Holy Good Friday ada yang kata iladan ngil di penbaj yang penbaj upar rumah presiden bagi district presiden ki karikatures paro aka bangin sayadon ki meeting district headquarter wise bakin sedang canvas serang melihat kanbas trailang support ya ka Dr. Amprin Dok kertong doka NPP apa kena sorkar itu hato ko ko BJP ya ka NPP kan pentikna saya ka jingjok ungkai kong amprin hangi po slong kot ya aga tha po turah ya kata pimso lah lawan sebengi kum ke BJP ban kersan tersebut kan kejing job kabalo cispa persen ni kong emperin bat cispa persen ye agak MP mementa agak sangma dengan long lu kuat bahag regional party angne baro arkin job tersebut baro arbut naka women's kota kila yung minister arbut Union Minister, tegalong kumangaong mai pi, like on gini pin hat di kui petega sampai, gini kadang ada chance chance opportunity bagi long Union Minister, then only they can bring lots and lots of development and also to create more job opportunities for the unemployed youth of the state as a whole. Kamu kini ka BJP ka ai kata jemput kena berada di job kini armo kinyo ya ka suki menteri de banyo abi baro na ro pakan long pa ka bringkong do pa job arut ikin thai de kum ga kawin ki scheme ki bakarpang jo Narendra Modi ji kale ka women empowerment of women kan long ka record bagi la job baro armut na ken PP baro armut kinyo union minister kan long ka jerap ka bakraw bakila abra banyatai bakin dia discuss ya gitu issues pending issues concerning the interest of the people of the state nanti youths itu kita unemployed nantapan wara ya ki development ki bapher kumpolong on northeastern we northeastern state kinwara ki hospital kinwara cancer hospital kinwara medical college kinwara ya ki rehabilitation center namatapan yang iban sumar ki bekerni di rock bagi we jadi begitu pun bakas state kan medical college di veterinary college kita kan dengan development bukan ras dunia ka kinoras dunia ka development pada kinoras dunia ka aikam aijam ya kisah melak dalam kam jam margum ko bolong hago Assam susim tengah north eastern Assam but you north eastern pin iba man ka lai banai kan ka job mela ka bar pusan arundri hajar ki spot appointment lawan ma fi lai po trai po PHE lasam spot ka job mela kita kapag government of Assam ka ay man kilay ba tagana kay Arab sibun haban yo ikam nang ta habuan gi development di companies ko ban invest hang turu tangang deru for example persya bayang jo kada HDFC bay
karena HDFC SBI kada mangayang pucat tang kita asli ki bank ro pinpet kanung ki kan hai bat sendang hasil ayo kam kum gini institution ni kam degi lada ki start iki pa bakal kum ga juang na pon support kana ganti jit ben kana kam dega election MLA kam dega election MDC kana election MP kabo pipa ba pinpet hi ba ke parti juga ke BJP apa jalan pun Narendra Modi ke Prime Minister ngin yok palat ya kalai spa kenai pesan aduk saus pa tang ke BJP bat sorkar andang tahu undang penting hiu ke BJP apa jalan jobo Prime Minister Narendra Modi demi pak gini argut dilong kebe bro argut dilong kebe tegamot kalau kejigno nong ya kejigno nong iki pa iki samla kam jam ya mo de iwi kintin bagi hapo Assam giong ba at Assam based on the development and youth on educated and employed youth they don't have to hunt for a job. The job is hunting the youth in the various part of Assam. That is the meaning of development. The next camp bagi in Numpinjo kirmia Beijing Roy su kami keti keluar su jaga cecedin jaga kro one bench I be ke NPP ke ba ke sorkar par min ai mangina po daga BJP